Ese nawe uri mu bantu bakuze bibaza niba bumva ngo VPN, ngo hari VPN zitanga mega kuri MTN cyangwa se kuri Airtel, cyangwa se hari na VPN zidasaba kuba ufite simukadi iyo ari yo yose, ahubwo upfa kuba ufite simukadi iyo ari yo yose muri telefone yawe ngo bikorana. Ese nawe uri mu bantu bumvishe bakuze bumva ayo magambo? Ese wari uzi ko bishoboka koko izi VPN zitanga megabyte? Nanjye ndumiwe pe, nanjye ndumiwe. Izi VPN nibyo koko zitanga megabyte. Nureba iyi video kugeza itangiye, kuva itangiye kugeza irangiye ukageza ku musozo, uramaze gusobanukirwa uburyo wajya ukoresha zino VPN ukibonera interinete. Murabizi nk'ibisanzwe interinete yarahenze, tujya ku isoko bakaduhenda kuri interinete. Urabizi Airtel zikiza twabonaga iy'igihumbi, ariko uyu munsi tubona iya bitatu. Kandi urabizi interineti za desaba ari ubusa, usanga ari nka megabyte 300, ariko ahangaha nkuzaniye VPN ishobora kukwihera giga cyangwa se ikakwihera megabyte 500 bitewe n'ukuntu bitewe n'iyo ariyo. Kubona tugenda tubagezaho VPN nyinshi zigiye zitandukanye. Nk'ibisanzwe rero YouTube channel aracyari Uziye Tech Media. Liking iyi videos, ukande subscribe, usharing inshuti yawe yose ishaka kwikoreshereza izi VPN, izi mega VPN ziba ziri gutanga. Ibi bintu birizewe guys. YouTube channel niba ari bwa mbere uhagezeho, liking iyi video, ukande subscribe, ndetse usubire inyuma urebe mu ma video twahereye hose, urasanga harimo VPN nyinshi cyane ziragufasha kwibonera megabyte. Nagiye nkora ama video menshi gagera muri 10 nizo maze gushira hanze VPN, kandi igenda nshira mu VPN hanze za buri munsi. Nejo nashize ndi hanze kuri YouTube channel hahora hacaho ama VPN menshi. Ayo ma VPN rero wagenda ukagenda ureba video ukamenya uko bayakoresha ukibonera megabyte. Ntabatindiye rero, liking iyi video kandi subscribe. Igitekerezo cyanyunganizi aho bisangwa murahazi, ni muri comment guys. Video nigira aba yagushimishije, jya ugira ikintu utubwira muri comment. Ntabatindiye rero, icyo urakora nta kindi, uraza muri Play Store yawe nk'ibisanzwe. Murabizi Play Store niho ikintu cya mbere urakora, ugomba kuba ufite utumega nyine, utumega dukeya two kugira ngo twestara iyi application tuyikuye muri Play Store nyine. Uraza muri search isanzwe, muri search ya Play Store. Ababizi bankurikira bamaze kubimenyera, urasearchinga noneho VPN yitwa HiSpan VPN. Wayibonye HiSpan VPN? Uraza kuri iyi ngiyi ifite iyi logo imeze ukunguku, wayibonye iyi logo imeze ukunguku, uyikandeho. Ukimara kuyikandaho urarigwa kuri page imeze ukunguku. Ukimara kurigwa kuri page imeze ukunguku, icyo urakora weho nta kindi, urakanda install. Ukimara gukanda install ireta iba open. Ukimara kuba open uhita uyikanda. Guys, ikintu mba mbasaba ni mujye mwihutisha video, n'ubundi minota 5 mba nakora video, ntago ari myinshi. Nujye wihutisha video, hano hari utuntu two dusetting ubanza gufungura kugira ngo utangire ukoreshe megabyte. Agasetting kambere uraza ukanda hano handitse updated, ugahita ukanda online. Ucyo ukora uhita uzuga kanda hano nanone, hano handitse gutya kunguku, ukakandaho gutya. Icyo ukora uhita uza hano muri search ugasearchinga igihugu cy'u Rwanda. Urabona ko igihugu cy'u Rwanda harimo uburyo bubiri bwo gukoresha izi megabyte za VPN. Urabona harimo uburyo bwa Airtel cyane n'uburyo bwa Rwanda Mango 4G. Urabona ko ari bwo burimo. Uraza ukande hano handitse, niba ufite simukadi ya Airtel uraza ukanda hano handitse, hano hambere handitse Rwanda Airtel Furi 2025. Ukimara gukanda hano rero, iyo ugeze kuri page imeze ukunguku, iyo umaze gukanda hano uhita uzuga kanda hano handitse start. Ukimara gukanda hano handitse start rero, VPN yawe ihita iba connected, ugatangira ukikoreshereza megabyte. Wabonye nko mu kanya ko VPN yacu yise iba connected. Hari abantu benshi bababesha, ugasanga iyo bageze hano barabwira ngo ihite iba connected, ariko nibabibereke ko yabaye connected, uko bakavuga ngo kanda start ihite iba connected, nibabibereke. Ngenda biberekaga ko mbe nahise nkanda. Urabona bahita baduha ads
urabona bahita baduha ka adizi, aka ka adizi turakareka kakarangira, iyo karangiye uraza ukagakupa nk'ibisanzwe, ababizi barabizi ukuntu ukuramo adizi. Rero guys, icyo nababwiraga, hari umuntu ugeraga hano akavuga ngo ukanda start, ugasanga ukanda start biranze, ntakubwiye nawe nabikanze ngo bikwereke, ngewe nzajya mbikwereka. Urabona ko interineti yatangiye gukora, urabona ko hano yatangiye kubara, abibonye yatangiye kubara, yatangiye gukora. Guys, rero nacoje iyi video y'uyu munsi nk'ibisanzwe. Nibigushimishije kuri YouTube channel ya Uziri Tech Media, liking iyi video, kanda subscribe, gira n'icyo umbwira muri comment. Mbifuriza mwaka musha muhire wa 2026. Tuzakomezanya kubaka umuryango mugari wa Uziri Tech Media. Guys, mugerageze mu sharing, muri kubona ko nkiri hasi, mugerageje mu sharing, turebe yuko twakubaka umuryango mugari wa Uziri Tech Media. Mutazacikwa na video z'ubutaha.